od marketinga se živi, ali živi se i od kulture. O njenom značaju ne treba ni govoriti previše, iako ponekad se čini da je to samo proklamovano, a da se u praksi ništa posebno ne radi. Naši večerašnji gosti i pričaju o svim stranama, obe strane medalje kada je kultura u pitanju. Međutim, prije nego što ih ponovo pustimo, tako da kažem, da iznesu svoje stavove, čućemo stavove jednog kontraverznog kritičara kulture, svega što je prisutno u kulturnoj sceni. On ima pravo, naravno, to, gospodin Danijel Simić, u narednih nekoliko minuta, a posle toga se ponovo vraćamo u program. Istinske vrijednosti se razlikuju od civilizacije do civilizacije, kulture do kulture, a u ovom slučaju kod nas jedina ozbiljna kultura koja postoji je finansirana iz budžeta Republike Srpske, pa bi u tom slučaju Republika Srpska trebala da određuje šta je to u njenom interesu, odnosno šta su to u njoj prave vrijednosti. Još prije 10 godina sam u formi svoje kolumne u danas ugašenom Ekstra magazinu poslao pismo, odnosno otvoreno pismo ministru prosvete i kulture koji je tad bio Anton Kasipović, i rekao sam da je malo paradoksalno da ja moram da objašnjavam ministru, odnosno opštoj javnosti, da smisao Ministarstva prosvete i kulture nije u tome da neki umjetnik ispoljava svoje artističke somnambulije do mile volje, nego da ujarmi umjetnost u službu državnih interesa. A umjetnici, ukoliko se s takvom politikom ne slažu, njihov je zadatak da se protiv toga bune. Ovde kod nas zapravo nema nikakvih umjetnika, niti ikakvih ozbiljnih kulturnih radnika, jer ako uzmemo u obzir da je Republika Srpska osnovana da bi se zaštitio srpski narod i da se ne ponovila 1914. 1941. godina kada je, da kažem, Austro-Ugarska monarhija, odnosno nezavisna država Hrvatska, zabranila srpsko pismo i jezik. Danas, kakvo je rezultati posle 10 godina, evo ovih koje sad pratimo, da kažem, jasno je da je Republika Srpska postala antipod onome što su njeni osnivački ciljevi, odnosno stanje kulture je preblago reći da je katastrofalno. Kod nas ne postoji uglavnom nikakav model da bi se podržale bilo kakve vrijednosti, jer uz to i nemamo nikakvu zajednicu koja je spremna da se bori baš za neki minimum nekakvih esnafskih kriterijuma koji bi trebali da budu prisutni pri ocjenjivanju umjetničkog djela. Jer kako drugačije objasniti da jedan film kao što je Turneja, koji je danas uslijed promjene politike i uređivačke politike više ne može da se emituje na našem javnom televizijskom servisu, nego emituje Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je dobio 700.000 maraka, što ja mislim desetina ovogodišnjeg celokupnog budžeta za kulturu. Samo kod nas je moguće da neko da preko 1,5 miliona konvertibilnih maraka za Sveti Georgije ubiva Ždahova, da niko nije pročitao ni scenariju, ne zna se o čemu se radi, a da ne dobijemo čak ni glavnog glumca ili neku od glavnih uloga da bude iz Republike Srpske. Da je kod nas apsolutno nepostojeće bilo kakav sistem kvalifikovanja ili vrednovanja ulaganja, vidi se po tome da na primjer, za filmski festival BLIF, koji je iste godine napravljen, iste godine ugašen, je dato preko 1.700.000 maraka, a najbolji pokazatelj da kod nas nema nikakvih umjetnika, niti ima bilo kakvih javnih radnika, jer što niko nije ni primijetio, niti digao glas protiv toga, kada vam neko dan pred izbore zaore zelenu površinu ispred Narodne biblioteke i muzeja Republike Srpske, donese nekakav spomenik, postavi ga i pritom na tako bitnom mjestu, jedan tako bitno ličnost kao što je Stefan Nemanja, postavlja se spomenik jednog anonimnog autora koji pritom ni na šta ne liči. Kao i većina javnih instalacija u prostoru, pošto se svi oni, da kažem, postavljaju na isti način. Evo, ja ću vam samo dovoljno reći da većina stvari koje je finansirala iz budžeta vlada Republike Srpska, pogotovo u tim festivalskim aktivnostima, ima medijsku galanteriju isključivo na latinici. Ja pozivam sada sve koji radi u vladi Republike Srpske, a i te koji prave te festivale, da pogledaju u Federaciji Bosne i Hercegovine koliko je to Federacija Bosne i Hercegovine od završetka rata danas finansirala nekakvih projekata koji su imali medijsku galanteriju isključivo na ćirilici. Dio je nula, znači udio tih manifestacija je nepostojeći. Zatim imamo kod nas vrlo izraženu, da kažem, burazersku politiku po kojoj apsolutno ništa nije bitno. Vi ćete primijetiti pri evaluaciji tih projekata da nikada neće Evropska unija ili Sjedinjene Američke Države dati novac ili dati podršku, ako ništa deklarativno, nekome ko ne odgovara njihovoj politici ili ko ne kritikuje neki od segmenta njihove politike. Mi apsolutno dajemo novac ljudima koji
da kažem, koji su apsolutno protivnici naše kulturne politike i glumcima, rediteljima i drugim radnicima koji daju izjave koje su apsolutno, da kažem, protiv Republike Srpske kao takve u smislu da je ona nešto što treba ukinuti. Pa što se tiče naših ministarstva, ne da ne postoji kulturna politika, nego je ta kulturna politika protiv interesa Republike Srpske. I ja vam sad postavljam pitanje da li je ikakvi kriterijumi postoje u slučaju kada, na primjer, imate festival na kojem svih ostalih vrijednosti možemo razgovarati, ali da je producent takmičarskog filma sjedi istovremeno u žiriju. To se desilo kod nas, recimo, za posljednji festival animiranog filma i mislim, to niko iz javnosti nije reagovao na to i to se smatra potpuno normalno.